Okay, siyang mga minuto. Daay ko na. Iti kanta. Yan, siyang mga minutos. Karo ba, kalpasan iti may ka maysa iti malam kaya't madama kayo pa lang nga po kumat kadwa kada kami dito lang nga po kasamitan nga radio stasyon din tayo Cagayan Valley kaya't nagad-adu apo ti messages nagsasaya at apo nagpipintas ti ibagbagada kasi kung madito may sad to yakor ka kita amambalo Sir John kunana mo ito ken Sir JM ading kunana ko man namemeta na nasamsam 8 Agyaman ak di kablaaw ken pamagbagayo kanya kasmanong yo uraya na makaluwa tiragsak ko. Ni manong Bingo Bulataw iti Burgos kunana. Ngamhana mamati kaanakan dyan mak nung makaluwasi da ito Pipiyapan ni bagana uraya la makaturnot. Anyway, ay makapudno unay data siyempre nakita mi iti liday ni Manang Sioni idi ada napasamak kang kangahaan nga hantay nga paggugusto opo nagmayat man di ba nagliday isuna and itatalaang nagsublim alaang iti ragsak na idi kasi mayaatan ti kasasaad mo so nga kasta unay iti ragsak ni mat ang makikita kang gawa nga pumagpag-aakmutan iti bayat ting kampanangal daw no katagigid ng kami nga mangan ay kamayatan anak ko na nata nagadong messages hi po mga kuya pakibati naman po ang yung Dalpasan family pakiplay po yung maulawak Mildred bakit hindi daw tayo sumali sa tawag ng tanghalan idol at lakok nga generator 1.5 horsepower 1 week lang ginamit ko 10k lang oray canvas yo palengke Santiago 13k ti price na salamat pa kan tayo manjay Uncle Berting nga pumayat ko man makita dayta ngumdan dali tag silaw jayo well dati actually adamat tin nangi donar ayan nangi donar nangi pabulod iti generator kanya mi apo iso nga no da kami balayan mabaling kami nga ag silaw from 6 p.m. up to 10 kasta no duma 11 gana alas 12 dati nangi pabulod ni Manang ko nga rehinga. Ano balong ano ko na ta? Kung ano ni Resmar Abarientos watching from Saudi. Kano ni Flor Ave Blas still watching here at Singapore. Bless Sunday po Sir Jun at ating JM. Kano ni Clarita Panit watching from Hong Kong. Kano ni Roslyn Ortiz watching in Qatar mga lodi. Kano ni Dali de la Cruz. Hello mga idol, good afternoon watching from Hong Kong. Hello to Auntie Eileen Flora, Maria Peters and 4 others. Wow, naka-online naman ang Flora. Good afternoon from our group mates. The group mates tayo. Hindi kanita. Of course, digiti imun una kaling agdama nga gagayam ti for the kaduo ada apo iti grupo mi. Datakat na tibkar oray mano nga ondoy, umpong, ano pa kita nga Rosita iti dumalapos itang nga grupo mi apo kaya tahang kami nga matumba. Siyempre, internet data, kaya lang nga tumbaan. Oray awan ti signal taon, ito nagsubli, adan to lata, dita idi ka dita. Awan iti mangidal da ulo, amin ditakat, adati karbengan na. Isong ano, dagiti kagayam mimet, apo nga kahit nga sumali dita, maki-join the fun, the laughters, the tears, the family bonding, at ita kompleto, apo dita nga grupo mi, idikan ita, akit open apo, no, naka-open met tipos puso yung hindi ka di. Kaya't may sabi nga mensahe apo, tinakapatpateg unay nga simmang bay, kanya mi ko na natoy. Hello Kabsat June, ken Jan Mark, pahikabla awaman, ni Auntie Ising Pastor Rodriguez, ken Andring Rodriguez, the happy 56th wedding anniversary into Bigat, November 12, 2018, from family Panganggaan, request song para kanyada Jay Villa Carmen, Ramon Isabela, agyaman ak mga idol. Iti request song na kano, makaamu kayon nga mang pili ti sonata para kanyada kunana. Okay, greetings coming from Method Sally de Leon. Method Sally. Method Sally kunana de Leon. Pagangga naman dagitiket nagboarding da kano kanyada Uncle Andring idi sa Jaypa sa airbase, and then they became friends until now. Idi 50th nga rod da uncle kat adada dagiti nga familia. Including professor.
kakurkada yung tinakan na ito ni Professor Manen tabiro kanta manen. Professor. Something like that. Something like that. Okay, Professor. actually amin dakat maki-chat kanya. So nga malaglagip ko iso da kanayon. Ngaro, dahil ito sonata nga sagot mi kin Auntie Ising, kin Uncle Andring. Advance happy wedding anniversary into Lubigat. Diayat ti may sang ubing nasamsam itngem hasming kaslasabong nga pagukra iti bulan ti Abril ti ayat ti may sa alakay aglalo no agkabaw napait nabait makasuka kanan sa ulelong agsapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo tabay ang mapanunuten ti ayat ti may sangawing aglalo nuwatan makinaiwanen. Anang sa ulelong agsapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo tabay ang mapanunuten ti ayat ti may sangawing aglalo nuwatan makinaiwanen aglalo makinaiwanen. Medyo nabululak ta sa bali ti pampanunutak. Aglalo no damakin aywanan ko na nang amin. Malagip ko na una. Malagip ko nga men. Simbrek ti panunod ko ni katugang ka Natividad Pastor to Edward. Kadwadakin ni da Auntie Itring. ni Lola Ising. Nagita babagat ita Villa Carmen nga Tim Lualo. Ano nagawid dan ka apo kanya-kanya mo nga bitti kang kanan. Siyempre aghanda mo dagi jay pakiluwaluan dano kana kay mabanag nga pakiran ranudam mi pasaray suerchi mo damo karne kasi aglualo dagiti senior citizen ti Villa Carmen. Good afternoon apo kada kayo. Kahit sabi ko mata napigsa kay kang kanayon. Nagadupay iti TPM. Personal messages saying thank you nga binasa mi dagiti mensahes da. Ewan takip din text ni Juby. At hello Manong June ken ading JM Kablawan man tinimbangal daw aming nga kabatch ko ti Isat win of batch 89ers Ilagan Isabela. Hello sa lahat. Thanks Manong, more power from Frodelina Espiritu here in Hong Kong. And Dario ano na to naimbag nga malamiyo request ko mo dito Mildred from Dubai. Darlo Domingo. Nakanta mo tayo. Dating text nito ya. Kana happy listening to all LBC Courier, especially to ex-kagawad Franklin Kabat, Nestor Balutan, Jason Cristobal,
Junjun Malapira, Cornelio Bartolone, Wino Bartolome atoy. Bartolome ata. Peter Gueco, oy, yan, Peter Gueco, Palalat Castro, and to Orlando Bugorin, inom na naman, kung na naman. In-text na kinenti Jubi atoy. Di ka mo no sino nang i-text. I-course to the kinabaga, tahanda makasingit, dito i-text line tayo, ito kinaado ti eksang-sangpat. So, maawatan nyo kung makakabsat, no, apay nga, hami mabasa nga dagos ta, as of this moment, mo ito 497 apo ti text message si Mang Pat. Mono pala nabasa ka. Daksang gasa. Nagasa at mabasa mi apo dagi tay mensahe siyo. Okay, ket kisayan tang rod. Sada ito apo nagatidog. Naimbag nga balam yung manong June ken adin JM kablaawan man ni mamangko nga ag-birthday tata ni Rosie Aninag ken dagiti aminan nga Aninag ken Galinggan family dito San Mateo Isabela. Aduag tangtangag kanyayo dito San Mateo da 12 siguro kunana. Manong request ko man itay kuskus tay nanumo nga kanayon nga gidingag kada kayo kada Domingo it's me George Aninag ken San Mateo Isabela. Wow. A perfect song. Isu tinaka-line up nga kansyonan ta. The song entitled Kuskus that goes out to all OFWs. Apo nga inspirasyon da. Dagiti familyada kabayadan tinda pa nag-ubra apo sa Dibalasyo taaw. Ang talagamet nga nuhanda nga lalaingan tagigam ti kwarta ay kat-awan apo iti mapundarda. So nga dakkel nga banag nga surutin nyo basit dito'y pamagbaga iti FDD babaen apo iti sonata nga income na putar. Nga rod, para kada kayo apong OFW saglalo dagi tay FDD Hong Kong chapter officers and members nga madama apo nga meeting agraragsak ta adamat dagi birthday celebrants nga kakadwada. Lady Ket may paay apo kada kayo. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, dim ipaw-paw it amin na kwartam, taday taket nagregatam, laingen mi tiyag kwenta, tay eksakto agas tuenda, tagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka, agkusku kuskus in the morning, kuskus in the night, agdut met no break time, agaw awirti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, lukas tang nagkamali ka, angem agan anos kalat ka darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night, agdut met no break time, di da praisong batang tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mayran ranot pati chismosan, no di da maikan ay irurumendakan tulan. True, very correct. Ti agpackage met kitliklikam, tamakinabang ni katugangam, nasa siya at no kwarta emlatan, tay kang runaan lang ti magkatang, kontrolem lang tiyak pautang, kadagiti mapagtalkam, kang runaan na agsingsingpet ka, agkarara ka kenkwana. Kuskus in the morning, kuskus in the night, agdut met no break time, agaw awirti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, lukas tang nagkamali ka, angem agan anos kalat na darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night, agdut met no break time, di da paisong batang tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mayran ranod pati chismosan, no di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan
mendakan tulang. Nudi dama ikan ay iru mendakan tulang. Apa na yung naman? Sinikin buwisan ka lang, napuko ka mo tan ka anakan. That's a part of the show. Ano, awanti ka man ha, ibagatan to kiti nga recorded. So nga, ano to mas may ano daw mas iti error na sa mo ibaga nga live. Okay, niyabi kimapso pa lang. What happened? Is this? Data. Gayam. Okay, manong kablawam kayo man, dinabarangal daw tayo amin nga Siyasi 61892 aglalo ti Cagayan chapter agbyag kakabsat. God bless and more power from Carl Patrick. Pepe nito kung nanapigay matitugay Okay, great morning kaaruba agdama apo ti Patokarme kinilakay ko dito Rosario kastamot kini manang Liza Abiner, more power and more music. Pakumusta lang po kadamanang Ella kan Mang LVJ Hong Kong. Wow. From Bernadette Apostol Acosta. Ngamin madi mabasa nga dagos din naganda. Iso nga nung balbalin og message kayo apo no kayo nga napartak mimi nga mabasa. After your message ibjay yung baga itinagan yung nga paypayso. Okay, advance happy fiesta Barangay San Andres, San Mateo, Isabela into November 29 and 30. Thanks manong from Ann De Leon. De Leon. Di tama. One, very nice ko ni Lorna Kabaddu. Nice yung FDD ko na naman ni Elaine Kandoy. Happy Sunday mga idol watching from Lebanon. From Nizel TikTok Girl. Tinagan na. Pa-shoutout man mat karubada Esther Nilo kan Sali Saliwan Ijay Agno Pangasinan. Taiwan with love kuna Liza Hagos. Yes. Hello to Auntie Minda. Buyas na? Yes. Good afternoon sa lahat nanonood ko ni Fania Costales. Ken katakiti so amin ng katwa ni Kabagis Minda dita ni Kabagis Ella and Kabsat Josie. Yes. Nagiti Tres Marias. Hermanas. Wow. Ano pa ito mabalin? Inao. Nadati as-as na. Sige mo. Arasaas. Ay, di na mo karasaas na kita nagpipigsa nga tatingiwa at kita no adijid na baba. Apo nagmamaya nga pagka. Anyway, good afternoon once again kita kayo. Kat naimas nga pangal daw FDD ko na natoy kablaawan nyo man. Ti Josue family, Manuel family, kita family. Dita Rizaluna Cordon, ang madama nga nakarungi tadumdungag tinarag sa kaprogramyo. Request Uncle Barting. Thank you Barting. From 2175. Pana Marifanya Costales watching from Singapore. Ken ni Lovely Padilla, happy Sunday mga idol watching from Kuwait. Watching from Singapore, pa-shoutout po sa family ko. Sa La Union, family Obaldo. I miss you all from Jolina Obaldo. Loving it. Kana naman ni Edsel Domingo. Wow. Blessed Sunday idol from Maria Bilog. Okay, maudi na po nga mensahe kung ano tinimbanggal daw manong June ken JM kablaawan nyo man. Amin nga dumdumgag dito Santa Maria Echage nang nagruna ti family Sagon ken family Tableso. Uncle Berting man, manong Pablo Tableso dahito ay Uncle Berting is highly requested. Wan, talaga nga nasaya at mat. Anyway, dito yung dirabi di kinantak dahito ay as I am watching mat, while they are watching us, I am also watching their facial expression. Nagijay guest idirabi sa jay Grand Villa. Yan, owned and managed by Sister Mila Villarta. Very accommodating apo ta. Di na simang pag kami bagak manang ate gutom ako kunak mabisinak ay nagpaluto ati pansit instantly. Talaga nga very accommodating ni Manang Mila iti Grand Villa. So for your occasions kakabsat no okasyon nyo ta binyag kasaran and meetings, conferences and other product launching and other and dapat awag di Jikit and other whatever occasions abo dita. Okay, seminar. Please visit and try to consider the Jikit na pintas iti amenities iti Grand Villa Hotel. Fully air conditioned diyo. Man, pati di kalsada air condition. Ta siyempre nagpariir mo ngamin di Jay. Wala na waya diyan. Nakalaylayang, nakawaywaya. You have all the parking space. Ayan. So please come and visit the Grand Villa Hotel iti Raniag Ramon Isabela.
Dito ti sukat ng Tajipan City na yan. Kaya open iso na ti bus stop, di ba? When bus stop. Hamat apo, we are not required nga ibalik sen dito DJ product ng gayam mi ngamin dito Ate Mila Villarta. Ngarot, kada kita Aywan, bagbagadagan di kalmar. Kablawan ta kami nabigat kung wala ta kay babae I want to her staff and kada kita so amin na po nga naka hairnet iti kalman. Da kita napipintas ti ugad ti lipistik da dita. Apaw. Nga babakad kan mga nakalipsi da kiti lalaki. Ayan, anyway, good afternoon kada kay Apo amin dita Grand Villa from Ford Duao. Dati nga rin na po, iti sagot mi nga sonata kada kayo para kada kiti uncle dita nga awan ti patenggana nga sumalsado ti taltalon for the sake of the family, for the sake of family. The family. Parbaon wagriin apan nagugut iti kamutin mangisa ang sa agiwayway itinuangan nagakot ni Uncle Berting nataripatu iti dingwan pagulidanan naskan atuladan awan kanyan at banog inal daw lata asumalog uray makasinit pa'y iti pudot nakarad kadlata uray adas sa gubalit na agpastor nuang ti panagainana kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malaman tati kayat na rumang ay panagbiyagen nunalpas tiraga apan agbirok manti panggadanan ala tiro ta dandanin panagaapitan Ngewa paitan nariday taabagam nalpay Idi na amuam iti presyo iti pagay Ni Uncle Berting di pa'y umisam na pambay di nakiinuman Ngem ko na sumulitak no next scrapping Sumaro nung apa nagtatalon Raat kan sikakit ni maton Doble pa'y presyo matenti abono Awang paket danong regasyon di gasolina iti padanom ni Uncle Berting ng isaldan taltalon. Di nang san masakat di makalan iti pamilya tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak di pa kasar na balse dito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga hektarya anyang arod. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleman anyan arigat di naglaro mang ayen Adan apuko ni Uncle Berting isupayan agpapagarasen ala tiro madlaw-alo makayan At may sa amalong nakita ni Uncle Berting nakatugaw agpap kapena kamuleng-leng awanan matalon ina amin analakon awang paket ken kwan at mang taripaton Parbagon no agriing na panagugut iti kamutin idi sumungad sumalibukat ni Uncle Berting Dagitian na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita pinaliwa nga talaga dakkel nagbariwang dagitisip anak na iti kinagagat imaladaken kuana at dan inhinyero doktor ken musikero ni Uncle Berting anyang atat obra na anyang ata kasta ni Uncle Berting sala sumangpat nuti maleman pindaen at anak na apasyaren nalako ng di dagdagana tapi nagpaadal na ngem itan mansyonan di balay na sika ngay kaaruba amum kat isuna ni Uncle Berting tatang tay isuna aramiden na ti amin katatay nga anak na agsubali tay kumamad ken kuana
Agsubalit ay kumamat kang kuana. Apo, ko lang nga naituloy tateng ibagang while we are singing this piece last night and while they are watching us, we are also watching the faces, the audience and everybody is, yung ngay urayan da apa anya nga mapasamag kin Uncle Berting, anya nga tati nagbanbanagan ti biag na. And nakita nga imisem da iti nagbaling nga successful iti ending na dito nga sonata. So dito apo ti may isa nga sikreto iti panagputar mi iti kanta, uray no adati nagalas iti first part na at the end of the song adamot iti mangbaliktad iti sonata, something that will give us dati ngay lesson o di kadi. And iti madiila kurso na kin Uncle Berting get talagang nalako na tidagdagan. Siguro get gaputa ki iti kurso kita na get nangangato. Inhenyero, doktor, abogada, musikero. Ayan, kulang. Palengkero. When no agtaltalon lang isuna ay katalagang hangaom no apo iti kitkitaan nata. Ammo matante ko na di kan tatatay nga nababati presyo iti pagay and pasaray no dumteng tititigra awan pay maapit mo ta dagitay adaul mo gagita pested nga maliklikan nga paset iti panagtalon nga talaga mga sugal nga kung kunada. Yan, iso nga may ano, ado sa pasabali nga diso tente taltalo magat. Ano, inulbog mo di may isang paset, di may isang binim, di bangir haan. Yan, tano, napintas, iti dala tati para kaan mo. Maha, datang dito oras tayong karno ba? 35 minutos. Kalpasan niti alauna. Nagparta nga talaga, mati pa nagtayak iti lubong. Kahit ko na dito text line tayo. Aha, isubli man pa dyan ti kwa. Hindi ang nabasa. Okay, na yung bag. Nga oras yo kuya. Pay kablao na kami man. Nga agsagsagana. Dito'y nagado nga pa order mi. Dito'y Avon. Habang agdidingag tinagmamayat yung kanta. Pakiplay man di alas 3. Di parabangon. Okay, thanks po from April. April. Kamsa ni June. July. Ni August. And April. Dito sa jiga kadwa ni Ate Jing. Ay tay secretary to the president na dito. Wow. Okay, so kalagiti inaapo nga awang matib ubraan na ditano dito tay agugas iti kiday ken aglip-lipistik iti nalabaga ay ket agbalin kayo na po nga franchise dealer na pwede kita duman sales agent iti Avon tapno hanyo nga gatanginan apo dagita nga papapintasyo ganansaan nyo latan at the same time makatulong kayo pa kinila kayong magbirok ti kwarta tanagdakil apo ti porsyento iti aglago ti Avon products na imatanga kinariknak daytan tani John Mark na bayagan naglalako apo iti bra mapwede kayo lakom di ba di Madi ka makasao, api mabain ka no, aglalako ka ti Avon products balong. Madimat. Madimat. Sige nga rod, ano dagi jay, anang nga size iti bra iti kaadon nga order ken kay tata. Sige man no, amom. Alam mo dito. 38B. Kagyan. 38B? Wah, nagiti size. Ano dapat di 39 kuna na di dyan. Apo na yan. Kasla papaya ka dadakulan. Okay, ano ba na kita edita nga? Tumtum nga. Awawawan. Kuna na ni Flor Ave Blas. Pabati po ang asawa ko na si Crisanto Blas at sa anak kong si Ashley May Blas ng Salinungan S. San Mateo. Salinungan S? Salinungan East San Mateo. Kanamat ni Lodovico Magaway Bulan. Pasyadot man karoon dito ayan may Dalenat ang adanan Isabela Bulan family from Taiwan agyaman ak apo. Wow. And may sapay nga text message kung ano manong kablaawa man tinaimbag nga happy birthday ni bagag ko nga Kate Crister Olar Salvador. Bueno, ano man ti palayaw na dati ading tatuyan. Kate. Nada sa bali nga awag ni Mayor Idi Kanyana ka. Nga palayaw na. Okay. Casey. Unsa, Kaysinsa, ayan. Okay, greetings coming from her loving husband, Tonison Salvador. Ayan. Birthday na gaya, makit na turala dan to pansit tayo no bigat. Wow. Ayan, kaya nga rod. Pa-order ka no, tiko na bra. Tilad da ka gamay. Aman, mabali na order ka. Mabaing ka ngamin ka. Basta ibagay ng apo ti size, no, 36. Q, F, kada kwantante size yun. Apo ta. STU, BWXYZ. Ayan, nagdadakil. Apo. Ningata ako, ningata.
Ni nga ta, sino da dyan, Miss Valdez. Ni Rika nga ta, di dyan palingki, anang nga ta size na tatan. Aja lang. Hindi ka 24A, di ka. Hindi after the operation, siguro mga 59C. Okay nga rat, para kita kinatatangkan apo. Iti tumtumang na. Ay nagtangkan at humen, tunggal at da babae adunteng. Kun di ta digdiga, damdama lang inak-idan ka edda. Ay nagtangkan at humen, tauray no text makipinat na ganin. Pasaak lang itilod, kaya't nang makipalod sa kamang antibalod. Kastat ubura kasa, uray itandadang nasawa. Single nagpaikon kunat, jakman amuno apay apat tsendak. Na duma-duma iti bitimak, balasang ken balu patulak. Angin dimteng didigrata at dananakat, nugyak ibalay patayenda. Ay nagrigat ngayon di kastiya babaero. Maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati ka babaenam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtainag, ka mga klon kaniyak. Hello, Ading Sonia. Ay nagtangkan at humen, tan nagadut inakapagpakanen. Sustento wada-wada, nujak itet agyanak metisela. Ay nagtangkan at humen, ngemdandani akmek nga agbekelen. Dep-dep pa ek ti babawi, grigrigat na taraki na hilig ti babae. Ay nagrigat ngayam ti kastiya babaero. Maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati ka babaenam. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibingayan. Sabi ka, second voice mo na. Ay awanin pagdaingag, mga klang kani. Tugaw ka. Yan. Ay nagrigat ngayam ti kastiya babaero. Maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati ka babaenam. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengan, mga klon kaniyak. Sige, man. Ay nagrigat gayam ti kastoy a babaero. Maibos ti kwartam, pati ka babaenam. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengak, mga klon kaniyak. Na nag-chat dito ay nag-comment ko na maulawak J59 Caesar from Rika. Ate Rika. Ayan. Anyway, ating ko Rika, baga man din na minsan, deta, kita talagamit nga, haan lang ko mga sabali nga tao, tayo papapintasam. Ayan, karapatan mo tayo pumintas.
May sa kanong ngamin ditang arapaap no datay agkaroon iti 59C. O di ka di, no dati 7 inches nga lalaki, damat 59C nga babae. Ngayon, I guess, nga na 40 sa laing ti size. I'm not familiar with the sizes of the bra. And haan mo't nga dakes nga pagsasaritaan tayo dito, tata. Nung underwear, dati 40. No, ada 40. Ngayon, sika mo, no, tatay size mo di underwear mo? 30. 30. Tapos, Sika nga 33, actually. Yan. I'm proud to be 33 nga kunada. One Basta hanga na mga mga Domingo di jaya. Haan, 33 nga talaga. Hi, Manong June, ken Manong JM, na imbaga malam from Raisha May Fulgencio. Kakabsat, pangablauman, ti family Bakiran, ken Fulgencio. Jegamu Isabella, ken, pa-request man, dati kanta nga, Utang. Utang. Oh, Utang. Oy, nag-comment natin, Jonalyn. Ano ko na ni Jonalyn itang nga minsan nga makiap-apa ita Facebook nga minsan ka biglang nga rin magsakan ta. Saan ba alaan na nila kainan? Kuha sticker with the puso-puso ti matana. Nako, sabali kaya na sa uunda ita. Aha, mabaling ko nga ikan iti kay papanan na. No nag-comment iso na ti kastang. Sikog iso na iti mabiit. Wow! Ang tabayanan nyo. Ha? For Decade 2 Hong Kong chapter, iti sumaruno, ikan kubingan nga miyembro yung maipas nga yan, iti 2019. Adag sikog kada kayo dita. Siyempre, kaduanan to nila kayo na dita. Hi, pabati kami po dito sa Aurora Isabella from Vincent Pagulayan. So, good afternoon po. Pakablawak man dagiti gubra dito balay nga da Lester Renante ikang Nicole kan ni nanay ko nga tagaluto ken dagiti sulpeng nga ni Ren kan Sander. Salamat po nga ni Maya Gonzalez. Ayan. Okay nga ro, tisaran mo nga marunong nga sonata. Marunong nga sonata kaya't may paay iti so amin yan apong agsoy-suya. Ay, may dati nga kanta Ang kung na awan kanya dili ada lyrics mo. Awang garod, i-google mo man bet. I-google ta. Man, i-google mo bet. Day ang talatan Ha? Ano? Pum 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 pum. Balik ang kantaan niya. Awang garod, makapakwa. Makapaangas. Tsaka sa balik lyrics na ya. Mali kas launay. A little bit of Korean touch dito yan. Kamang lyrics na? Ha? Kamang lyrics na? Ne. Lirik kanta man? Kanta ay. Alin na? Awanin na eh. Ne, awan mo tan. Tatakaw kung gulol mo. Alak ka mo! Ay, patukar taki din yan. Pagin inanaantaan, naborta maagpukpuk ka ito. Antaamon! Awan naman mo na ta. Awan! Matik talaga kabisado ni lyrics natin.
Iso nga mabalin di tagat, maparti ti image ko. Ma'am, Ate Odessa. Apo, agad. Sabayo, pag-greet kami amin ko na. Maya. Pag-greet kami amin, nakikreet kami sudaman amin datang kanito okay to all Pasyon, family dito Bugalyon Norte, Apo, headed by, of course, iti kaanakan tayo, Georgian, Toledo Pasyon, Desa Pasyon, Tayo Rapoco, Jeroni, Vines Falwani, kani Joe Maximil, Jody, kanda ka di aso. Tapi may isang katwada di kabalayda. Ay na Ate Ani. Wanay ani nga namaminsan ka datlag dagiti post na namaminsan makaungat namaminsan ket madikaya nga batuken ti kinaunag dagiti kay papanan dagiti post na. Hello Ani, good afternoon. Ket if you can contribute yan something for our program nga mang papintas tayo gandat mi nga rod ket palawaan pa iti literatura Iloko kunan actually di literatura Iloko babayan iti sunatan niya kan biag if you can contribute a segment or a portion tapno mapalawa pa iti programa mi ay ket please feel free taamok nga nalawa ti kapanunutam ading nini nga agi suron ton na nagsusuro ko na kumanta nakita ti post na edi kahit nanti agi suro kan kablawan tapos naging aso na kan posa na. Apo nagkasaamutan sana sabi ko mata pag maestraan di kiti anak ko. Oh, yes. Dahil nag-chat kanya na talaga mga nakadadog chat kanyam sulo ko ti makichat. Hamat, wala na birthday ko tataboy, wala na ni Brian Pasqua. Pasqua. The age na dahil nga talaga? Pasqua, di jay, Bilya Biltran. Ay, ni Brian Pasqua. Wan. Atay kadwatay di gino kang agpay payobyog. Di sirop ti aglam. Wan, nga nakaisam. Wan, good afternoon. Happy birthday, boy. Yes. Yandam na bigat ngay, boy. No, tatangor di birthday na ka. Talang ay handaan na ka birthday ko tata. Di belated no bigat. Belated no bigat. Okay nga rod, kadagiti agngay-angay apo, kan kadagiti botantes, may isang nga sunatang ay paay kada kayo. Kada tayo ka na matabotante ka mo. Wow. Denggek man gayam, nung anyat pagsasaadam, no siya sinot pa nagkunam, agsubsubra agkurkurang, ni kadi politiko, wenno botante akas kanyam, asidegen iti election sinu, ngatat maadaan. Ay adun botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken ara, ken maipispisok tingiwat. Piman na kandidato, taot day takunanan to, tagayang manglimlimu saan met anakarehistro. Dadya lang. Kak titik-tik na ikan gar-garaw ti bulbulong. Adu akar karing, adu agas gaston jakpay amun ti pudpudnon. Ada magmag na nagkamkampan yan nagibunbunong timak makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumayan ni Manungwan. Al-al kakapudpudno, tiis-isem ti kandidato. Amin pakidanggayan na bareng lang no mga bagto. Dinggem kailian, ti inak maibalakan, di kay agdaw-dawa, aglalo no parating iwa. Tapno awan bales, politikon to ang mga bag, plataforma dati, kitamsan nga tay kwartadat almanam. Da kayo mata politiko,
idurin yu takwar tayo, tano diyo masapasa, dakdakal apari ko tiyo, at kay kaysa tayo, amang dalos di gobyerno, laingin nyo tagdiskurto, hindi kay mamir di tipad. Diskurso ko na Live. Lekak titig na kan gara-garaw ti bulbulong. Adua karkarin na dua gasgaston jakpay amon ti pudpudno. Yeah. Ada magmagnan nagkamkampan yan agi bunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapuanan na tumaya ni Manong Dapatin pasorot na nga text natin des. Makapudno dito nga sonata nga talaga met bago tang basaan dito kat ikanta iti ayuda iti kay papanan na dito nga sonata. Kaya't ngimno iti masapol yo kadag iti politiko kadag iti tultulong mat apo nga lakas ko dito masakit ka, you need something for your hospitalization when no endorsement takay mo mati agubra di kongreso kasi dahil may sakamatan nga ganap nga abogado kita connection iti politiko masapol mo dita mes apo masapol tayo dita ket hantay mga adaksan dagi jay ta syempre amo makatulong kada tayo hantay mambalin nga umasidag kada kita ordinaryo lang nga tao when it comes to other things nga masapol iti tulong ti politiko yan. Ni kadi so hanla ang mat nga deta nga sunatagat na aramid nga hanlang amang pasagid. So we only have 5 minutes. 5 minutes. Where's my 5 minutes? Where is your 5 minutes? Your 5 minutes ko kung kuno nangalata na po kulit di nga tao apo malagip kumaan na diyan. So anya ti naka IIWAM kadagiti so amin nga nag-viral videos balong na jay binugbog na ni Berna bueno datay 5 minutes ano pwede kay ayang Adi happy birthday to Kagawad. Happy birthday to Kagawad Coco Iterne of Ramon Isabela kung kunan na diyan na upcoming gayam incoming gayam Coco Iterte may sa katagiti nasingod gayam iti 4 decade duwo day tanga kumandidato Kaya siyempre kastawag kin ni Madam hamikam kampanya apong ipagpakamumilaang kada kayo nga taga Ramon. Madam? Kini Madam nga asawa na. Yes, ni Madeline Juan Terte. Yan, teka di, nagmete apelyido ta. Ma'am Mads, di Mads Juan Terte. Bukas la oras lang, ti pangaldo de dyan, Juan Terte. Ajin text niya ito, Desa. Anak ko na na. Iso nga din ang kaya ti. Isang wadik mabalin dita ko na kaya makamapor diti MLs ko. Bakay baga dagbal lati taga jet. Actually, slight laeng mo. Slight laeng. And, ngarod, natanon manan, di pa nagsisina tayo para di magkadwa nga paset. Iti programa kitagsubli kami with more songs, more laughters. Ayan, nga mang paragsak ti biyag tayo. Tahantay nga mabaling nga, puro problema lang isang sangwan. Masabol tayo apat yung umiit sa paminsan. Agsubli kami, kalpasan ti sumagmano nga palagip.